गोयात जमीन, पर्यावरण, संस्कृताय आणि लोकशाय हक्क या प्रश्नाचेर इनाफ इज इनाफ चळवळीन राज्य सरकाराचेर भास केले। गोविंद शिरोडकरान सरकाराक भित्रो सरकार अशी टिका केली आणि विधानसभा परिसरात रॅलीची परवानगी नाका म्हण राग उक्तायलो। पद्मश्री नॉर्मा आल्वारीस हांणी कलम 16B कडेन आक्षेप घेतलो आणि जमनीचे नियोजनाचे निर्णय व्यक्तींनी न्हय तर तज्ञांनी घेवचे असो युक्तिवाद केलो। मजगती निवृत्त न्यायाधीश फर्दीन रेबेलो हांणी गोयची वळख, गांव आणि संस्कृताय धोक्यात आसा असो हुस्को उक्तायलो आणि पावसा उपरांत आझाद मैदानात व्हड प्रमाणात भौशीक निषेध जावपाची शिटकावणी दिली। हे जे सरकार जे आसा हे या आमच्या जस्टिसाच्या इनाफ इज इनाफ आणि सोसू नेतो या चळवळीक भियेले भित्रे सरकारे फोंडा हांगासरले बाय इलेक्शनाचे निमित्त करून या सरकारान म्हणजे भिजड भित्र्या सरकारान कितें करचें शेवटी हे जे आसा विधानसभा आसा ती भंग केली। आयज आमी गोंयांत कितें पळयता, अरे वचत थंय या सरकारान अच्छेव मांडलेलो आसा। In 2018, government introduced Section 16B. This Section 16B allowed property owners to make an application to the government for a change of zone of their property. Obviously, they wanted it changed from eco-sensitive, that is either natural cover or forest area. They wanted it changed into settlement area in order to sell to real estate and put up big buildings, different hotels and so on. Under 16B, anyone could ask for a change of zone and start building anywhere. This was the beginning of the sale of Goa. पाऊस झाल्यानंतर आम्ही मेळटलेत आझाद मैदानार। तू तरी बंद केल्यार परमिशन ऑर नो परमिशन आम्ही एकठांय जातले। परमिशन ऑर नो परमिशन तुम्ही मुखार बंद केल्यार आम्ही मुखार सरतले।